Shalom ras menjuah-juah man banta krina, sopelengasi bagikan kata di bata mari ras kitar toto. O Tuhan Bapa kami seringan ibas kini Rajaan surga, isakan kami bujur man bandu, ibas mengkawali Tuhan ibas kegeluhan kami. Hati kami ketisik guna ngerenungkan katandu, Tuhan siardahin kesandu si badia sinang pati kami. Arkiteken Yesus serah kami ertoto. Amin. Kata di bata si jadi perenungan man banta ibas wari enda, ibuat ibas kitab Joel bindu 2 ayat 32 nina. Tapi kerina kala si mindo penampat man Tuhan terkelinkap. Bagi si katakan Tuhan, kala si i Jerusalem terkelinkap deba, kasakai kala si kupilih tetap ngeluh. Perpulungan sini kelengi Tuhan, kita manusia geluh ibas situasi sir bage-bage. Perbeben sini alakan kita ibas kegeluhan tasi tetap wari. Lid deba bergumul ibas masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, anak-anak, pendahin, bage peras si debana. Maka mekatap nga ibas pusuhta, si katakan maka bagian dakal buena perbeben sini kualakan. Isenge si ngasup nampati aku. Kata di bata wari enda jadi pengarapan simbelin man banta. Kitab Joel bindu 2 nuriken maka kala juda ngalakan sada bencana simbelin emekap serangan labang-labang. Serangan labang-labang enda desken bagi serangan serdadu simbisa. Semaka kala juda ngombiar arkiteken kerina sinuan-sinuan nape nggo icedahi labang-labang jana situasi enda maba perbeben simbelin man kala juda. Iba situasi si bagi rupana, Tuhan tetap nehken persingat ras pendilona guna pekena kegeluhan kala juda. Jeralah, ras dahilah Tuhan alu tutus. Tuhan tetap mencidahkan keleng atena man manusia. Jana keleng ate petangkas pe ibas Joel bindu 2 ayat 32. Ikata kena, tapi kerina kala simindo penampat. Kata kerina enda nudukan maka kerina manusia. Labo terjengkala juda saja, ajar-ajar Yesus saja, tapi kam ras aku pe iatanken guna sie. Amin nape kita kala perdosa. Amin nape rusur si bahan silangan na ati Tuhan. Tapi kita idilo guna jera, guna iatanken ngaloken kaleng ati Tuhan. Tupung kala juda ngalaken serangan labang-labang. Bangsa juda mindo penampat man Tuhan, isadarina tuh la ia ngasup ngalaken situasi Perpulungan Tuhan, ibas kita ngalaken perbeben. Mungkin pe sedekah enda, siakap kita ngasup, siakap kita megegeh, siakap terandalkan kita kala sideban. Tapi genduari siakuilah keterbatasan ta, kelemahan ta. Si pindo penampat man Tuhan, alu bagai terkelin ma kita. Ibas kegeluhan ta sir dosa, li pengalami ibas di bata. Ibas kesusahan ta, li penampat ibas di bata. Ibas pertobatan ta, li keselamatan ibas di bata. Amin. Ras kita toto. Bujur Tuhan katandu nggo ia loken kami, pasu-pasundu kami krina, gelah katandu jadi gelemen kami, ibas ndalani kegeluhan kami. Arkiteken Yesus serah kami ertoto. Amin.